Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Counter-Strike 1.6.44. Mnogi koji skidaju taj kanter zbune se i skine sebi pogrešnu kanter. Nije V44 nego je Warzone. A sad kako da skinete Counter-Strike 1.44? Idete na TTS Torrent i kucate Counter-Strike 1.6.44 i skinete ovaj drugi torrent. Znači skinete ga i ja ga neću skinuti zato što ga već skinuo. Idemo tamo u torrent, otvorimo ga i normalna instalacija. Evo kao što vidite njegova ikona. Otvorimo ga, sačekamo da se otvori. Da ga instaliramo. Sad će ispiti koji ćemo jezik. Idete engleski. Next. Sada kad instalirate bilo koju igricu, nemojte instaliravati na C Windows, nego idite na neku drugu particiju. Zato što ćete samim tim da usporite kompjuter, a i bolje vam je da se nalaze na drugoj particiji nekoj igrici. Sad smo završili ovo, čekiramo i kliknemo finish. I evo nam kantera, otvorimo ga i idemo na server.